Goko ne kwa Kikuyu podcast. Gachagua big day. No mathaa manini tutigetie tukinye thiini wa muthenya uria munene Gachagua akoretwo agitwira kuma last year, na ni muthenya uria egukorwo akilaunch kiama giake kiria giguka kuinainia na njira nene Mount Kenya region. Ninyonete guku nenda-ini party yo andu kana andu magipost uria kiama gia Rigathi wa Gachagua gigwitwo, na uria andu marauga atiriri kiama giki kia Rigathi wa Gachagua jina rogo ni rutetwo by the way, ati kiama giki gia Rigathi wa Gachagua gigwitwo DCP, Democracy for Citizens Party, Democracy for Citizens Party, na ruri rwao ni gutu akaigo na harekera makandika skiza wa Kenya, na iguo mekete gutu skiza wa Kenya. Hey, that was good. Na ngona marangi mao ni green na ugira thini wa logo yao na red, na kwa twika official cigukorwo guku Nairobi ni tukamenya muthenya wa launch kiama kiu. No ni guku nenda-ini marauga kiama gigwitwo Democracy for Citizens Party, skiza wa Kenya. Reke tweterere. Kiama giki ni giukite na gigatuma andu aria maingirie mwena wa must go mapanic na njira nene muno. Guys, thini wa Mount Kenya region hena maundu urona makiendelea as we speak. Kwina maundu maya mambiriirio ni andu aria me hakuhi muno na mundu ugwitwo must go, maguka kwambia kurehe projects thini wa Mount Kenya region. Na ndamwe thini wa video ndamwira ino ni hatari muno tondu maroka confuse aciaritu, aciaritu no tuone magicokia mundu ningi tondu magatwarirwo mutu kona ningi ni matwarirwo ikondoro miringiti. Kwina kwina projects marathie andu aya a must go thini wa Mount Kenya region. Mwenderere muone kana ni mekuya ground, but they should remember ground ni athire. Ni makoretwo makienjoy tondu matina competition, but from the time kiama giki kia Rigathi wa Gachagua gikulonchwo, andu aya ni mukuona mena thina muingi muno. Ni mukuona Mount Kenya region ni gukorwo na muikaikanio muingi muno, because these people already they are rejected. Marageria juu chini muone kana mekuwin andu, but the fact is they cannot win people. Niki mundu uria maroka kwendia madangiendeka ni andu. Now undu uyu ni atiriri, kana brand ria nene mamekire ni ino, ni metikirire gukirekeria makihirwo na must go. So ona Gachagua kana kiama matingihota guthi mwena wa Gachagua. Niki tondu hena indo marire kuma mwena uria ungi. So the moment nyamu icio macite empowerment, icio empowerment marehete thini wa Mount Kenya region, higo marire besha iria mahirwo ni must go, matigota riu kuma mwena ucio mathie ati mwena wa Gachagua. Riu megwikara ku kwa must go ngina mwisho, na ikiona riu marahe empowerment thini wa Mount Kenya region. Toro uguo tu igetha muoneka ni magacoka mwaka wa 2027 Rigathi wa Gachagua arikia kurugoria kiama, ni mukona hena ciama ingi cigucoka ciuke guku thini wa Mount Kenya region, no cigukorwo ci sponsor ni must go, na ni cio riu andu aya makendo marugame nacio. No cigakorwo under UDA, no magokana kiama fulani magetwatia UDA, no marakona twa matungi, no twa matu in the real sense ni ciama cia kana kiama kia must go, goka ku confuse andu a Mount Kenya. The way they are bringing confusion as we speak. Na ikiona empowerment ici ciatwo kundu kwingi guku icegini thini wa Mount Kenya region, kaigwa menya Ndarua, kaigwa me Murang'a, ukaigwa me Naikuru, ukaigwa ne mathie ku kugeria tu kuonekana ni mekuwin andu a Mount Kenya region. No ni mutego munene muno by the way kuri aciari itu, ne ndatira ngiugo aciari itu wake wallahi musituangushe mwaka 27. Sisi millennials na Gen Z tumeamua, please follow us this time round, listen to us. Na ndio tukamwena mwena watu enda guthie ithue, please follow what we will tell you. In fact aciari itu tugethi mwaka wa 27
nitugeko aikono muriganiro na bathe mugeko twithi gwikia kura ukandikira muciari waku turenda mundu fulani karatathini athi haria booth-ini ya gwikia kura akaingira muhuko akawa ejiro vote rau uyu tukamwandike jina maritwa ma andu ari ithu turenda kamundu tukenda atuike president no ici empowerment cirarehwo mutigahingicwo nacio mutiganecirie ati uria gwikwega ati mucokie mundu uyu ekuo mwana mucokia ni mwathukia future ya millennials na Gen Z tondu already our future na haria turi things are not okay as a country things are not okay etongi mucokia how will things be so our parents on empowerment icioka inyuä ikire murareherwo rikire kiroka ni ndauga empowerment ni njoru teithika ira muragiteithika no twana kinya ni 2027 kweko ni gwikia kura ni tukamwira hari ithwe tukenda muikie kura cianyu because that's the most important thing na how ni handu hayagako he habata muno so that's how things are nitwetereire muno tuone kiama giki kire gatho wa Gachagua raigwa no kironcho muthenya wa rucio kwi Thursday kana mostly noga ni 15 koguo rucio gwi Thursday no tuone mundu tire gatho wa Gachagua akironch kiama giake kia DCP Democracy for Citizens Party skiza wa Kenya na kiama damwira yekurehe tsunami thini wa Kenya region tondu ino tsunami ni ya kufagia politicians ari othe memwena uria ugi politicians ari medirie ruriri ni tsunami iroka tsunami rigetha Gachagua tsunami iroka muthenya wa rucio so let's wait and see these people already they have panicked they don't know what they will do already mundu ni abite gubanga virago besha cioka ona ni kuria mararia thaa ici pio ici mundu ni gwibanga because majority no matigacoka thaa ici merwo ni their master na besha wanajipanga thaa ici ni megubara their master thaa ici ni mekuigira muhuko wa their master kumuria pio to ni maamenya they know they not come back they not be elected back thini wa mwaka wa 2027 so no gina magiria their master no gina magigira muhuko wake pio no gina magi make sure ni mahinya kila kindu ni moe kila kindu no gina magi make sure ni mutiga ndai na kindu wifanga to ni mamenya ni kuinuka mwinukite ni guku ni gwa podcast moni manyu rako nyumorona atia onego wikarite onego maundu mari twete tuone rigatho Gachagua kironchi kiama giake uwe ndu maroga kan Democratic People's Party skiza wa Kenya kaniguo kana wikarite anyway guys it is what it is guku ni kwa Kikuyu podcast ni kama ni maundu maria meguku nenda-ini thank you god bless you